खुरुमजरी आरसीबी पाउमिंग ताबरी बसिंग ताराम नोकचरी अहनबद मरोइबा पाउ मणिपुर सरकार की मरोइबा फम पाइबा मियोय मंगा खगनतना अतै बेकॉन लाइट सिजनबा यारोय हाइना कैबिनेट वारेप लौख्रे कैबिनेट हेक्लोबगे एजुकेशन मिनिस्टर की बेकॉन लाइट लौथोकपा होख्रे रेम्स की नर्सिंग की खोंजंग हेना लुसलकदौरी डॉक्टर सिंह सु थबक लेपनब फिरेप लौख्रे अमदी जयनरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की वाफम मणिपुर सरकार अमदी सीएसओ सिंगना तुमिना लेसिनबगुम तौरे पाउ संदोरंग पिजरी ngasi nungthil pung ahum tabada chief minister gi office secretariat ta chathakhiba cabinet mifamna manipur sarkar gi maroiba pham pairiba mioi manga khaknatana ataidi bekon light siznabe yaroi haina warep lokre chief minister oibo bina chair loduna chathakhiba cabinet mifam asigi matangda sarkar gi wangangloi education minister m okendrana paumi singda phongdokladuna maroiba post pairiba mioi manga adudei manipur gi governor chief minister deputy chief minister speaker amadi Chief Justice की गाड़ी सिंह मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर ngakpada हेन मतेंग पांगनबा अमदे सुप्रीम कोर्ट की अकनबा हुकुम लेबना मणिपुर सरकार ना पॉलिसी अमा ओइना असिगुंबा खोंथांग असि लोखलकपनी हाइकी अमरोमदा इमरजेंसी सर्विस अमदे फायर सर्विस की गाड़ी सिंह नतना लंबीदा साइरेन खोंबसु यारोय लोइनाना ब्लू लाइट सिजनगदबनी हाइन वारेप लौख्रे सरकार ना अथुबा मतमदा नोटिफिकेशन अमा थोकलबा मतुंग चयोल अमगी मनुंगदा बेकॉन लाइट असे मरी लेनबा सिंगना लौथोकदबनी हाइरि ममांगदा तोंगान तोंगान बमियोय सिंगना बेकॉन लाइट सिजनदुना लालहौबा फावबा पुरमबगी थौदोक लेख्रे प्रजा सिंगना थेंगनरिबा अवाबा कयासी येंगलगा सरकार ना थबक पाइखतपनी एमएलए सिंगना मखोयगी गाड़ीदा मसा मसागी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ममिंग थाबा प्लेट सिंग गाड़ीदा सिजनगदबनी अदुगा मिनिस्टर सिंगनसु मखोयना पाइबा फमसिंग अदु यावबा प्लेट सिंग गाड़ी ममांगदा थेतकदबनी ड्यूटी चतबा मतमददी प्लेट अदु मखुम खुमजिनगदबनी हारि मिफम असिंग मतुंगिना आईएमसी दा क्लीनलीनेस अमदी सैनिटेशन की प्रोग्राम पाइखतपदा प्रजा सिंगना तौगदबा मदे तौरोइदबा थबक सिंग अदुगी मतुंगिना फाइन वेना लुपा लिसिंग मंगा लौनना बवारेप नखि लोइनाना मोरेदा अनौबा टाउनशिप अमा सेमनना बलम एकर लिसिंग अहुम लोक्सिन बदसु कैबिनेट मिफम नयानखरे कैबिनेट सब कमिटी सेमतना मिफम अदुदा मफम अदुदा चतुना अथुबा मतमदा यंगसिलगनी टाउनशिप असि सेमगलकपदा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यावना आईटी हेल्थ केयर टूरिज्म अमदी कल्चरल सेंटर चिंगबा कया यावरि हाबा वाफम वांगांगलोय एम ओकेंद्रना फोंदोकली The state pirakpa liberty the state cabinet na loba yaba sinba yaba pirakpa liberty du khutong chaba loraga koi manipura suknatagi mioi manga khagna hariba red light flasher yoba light se sinaba yagani haiba mioi singchidi manipur gi governor his excellency governor of manipur aduga chief minister manipur deputy chief minister manipur aduga speaker legislative assembly aduga chief justice लोनिना हारिबा चनगदरिबा रूल से एक से हफ्ता आमा हदि नोटिफिकेशन एक थोक नुमितगिना हफ्ता आमा फावगी मनुंगदा हदिना साइगी डिजर्व ओइद्रबा मयाम इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स अखोय एंटाइटल तौद्रे अदर लेरिबा पुनमक्सिन मसे लौथोकनबा अखोय नोटिफिकेशन थोनी अदुगा हारिबा सरकार की ओएम हुकुम से स्ट्रिक्टली एनफोर्स तौनबा स्टेट की चीफ सेक्रेटरी दा अदुगा स्टेट की डीजीपी ना अकन बमियेंग थमगनी सिदनतन कोई साइरेन खोंगा पब्लिक प्लेस तक चटपा अदुगा साइरेन यूज ऑफ साइरेन सिसु मसी ngasi gi leiba बेकॉन लाइट सिनबा लोइना साइरेन सिसु एंटाइटल तौद्रे रिम्स नर्सेस एसोसिएशन तालिबा दाबी मरम चाइ लोइनाना हयेंग नुंथिल पुंग मरी फावबगी मनुंगदा खोंजंग चंगसलिबा नर्सिंग रिम्स अथॉरिटी के यानबा म पुरक्त्रबदे इंस्टीट्यूट असिके टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर सिंगनसु अनाबा सिंग लायेंग बलेप यावना चुनाबा एक्शन लोखननाबा एसोसिएशन गे ngasi पांगथोकिबा जनरल बॉडी न वारेप लौख्रे ngasi पांगथोकिबा मिफम असिना नर्सिंग ना तालिबा दाबी सि मरम चाइ हाइना मेंबर सिंगना खनबगा लोइनाना रिम्स अथॉरिटी ना हयेंग नुमिदांग वाइरम पुंग मरी फावबगी मनुंगदा वारुसिन अमा पुरकनबा होनबदा तंगाई फेदरबदी नर्सिंग की स्ट्राइक मतम खरा लेफंदुना यानबा अमगी लंबी लाकनबा होनगनी रिम्स अथॉरिटी ना स्टाफ सिंबु जाट कुचु धरबंदा युमफम ओइदुना खाइबुंग ताननबा सिलिबा थवंग यानिंगदबा फोंदोके डॉक्टर सिंगना अनाबलायंग बलेबलबसु एकेडमिक एक्टिविटी सिंगदि महौसागुम चथबा हाइना जनरल बॉडी न वारेप लौखि
RIMS na Central Institute on Kibadagi Central Government Reservation Chanai Haibasing asi Pauba policy asi RIMS na follow taude haina RIMS Nurses Association na phongdorakli Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada association gi secretary ke minana ngasi gi media da RIMS authority na phongdorakli ba wafam asi aranbani association asina strike junction kibagi maramde English ngani Nepal da staff nurse tagi nursing sister da schedule caste ki nupiama promotion pithoklami adubu schedule caste nupi asi DPC tawa matamda consideration zone amasung extension zone da su sande maramaduna mahakpu promotion karigi piribenu haina president secretary amasung mahaki mathakta laiba W Mombi na high court ta challenge tawkibani adubu RIMS authority ka manaraga case da yauriba miyoy sing retire tawkhre haina court ta thamlamki RIMS के authority na case asi loikrabani na schedule caste ki candidate retired tawkhre hairibadu assistant nursing superintendent ta promotion amuk piramle asoiba kayasi ki damak nursing na chumthokna ba khongjang asi changsinbani hairi Government piba reservation policy bu RIMS Nurses Association singna balajade madhubu taramna opsari tawadabu sana riba RR adu mayak sengna ibo oina sign loina na pibiu haijabani Masida Aikoida Ladiba Samanaba, asi Tokana Bataniba, demanding Asida, Sedul Kat, Sedul Tribe, Hibagi Wapam Late, Mayak Sengna Port Aduka Association, the Sinavi Hajabani, Quarter Lana Summit Pira Garita, Oikre, Hibamio, Amabu promotion, Pirapabu, Pirapana Madam Oiraga, joining report. Pirapadu court ki order na tasengba ama khangri phawa state tawbiyo haijabani aroibo oina haijaning badi prajana ekoi bu lana ubiganu miyam gi damakta ekoi ju thamoi songna nungaijade director na chumi haina promotion piriba asina sumba tarabadi achumbagi evidence singdu upibada kari kaibadi RIMS Hospital ki Nurse Association na strike tawduna thabak lepkhibadagi RIMS ki director secretary na anoba hukum ama thoktuna athubagi oina nungthil pung mari dagi RIMS Jubilee Hall da ngasi numidang pung 8 henba phawada anoba volunteer staff nurse lobagi lottery pangthokre website ta volunteer staff nurse yankhai khangani haiba pau phangbadagi masing yamlaba candidate singna Jubilee Hall ki mamangda numidang athingba phawbulaina ki ISTV news number phamatu ta chatuna hakthengna na yengbada candidate singi imung manung na phongdorpada ngasi lottery tawduna karamna khalibano haiba chapchaba khangbangam de adubu ngasi numidang khallaba nurse chamaga yankhai hayeng ayuki pungni palda RIMS ta join taw haiduna khangalakpalai RIMS ki nursing na khongjang changsin kibadagi laing duna lairiba anabasing amadi anabaying balakliba singda chauna kaiba thole hauji gori bawa thoga si atuba matamgi manungda warwishin puraktuna laibak miyamgi thajaba mangan bidana bamasung laing duna lairiba amadi laing balakliba anabasingda apanba ayatpa pibidana ba mari laina basingda MSF na apil tawri analaying sang amasung mai tampam sang oiriba RIMS ta wathok lanthok thokliba singasi MSF na yamna hakjina lawi asigumba mathong khukta thong singasi malemgi mafam atai da thoklam loi khongjang changsliba Nurse Association amadi RIMS authority anina lebak miyamgi yengduna lairiba masung layeng balagliba anaba singi damak khanbiduna handok pinaba apil tawri Jayan Nariba Indo Myanmar border fencing ki wafam Manipur sarkar amadi CSO singna tumina election bakum tawre amaromda more town dagi kilometer khar chatlaga laiba Holland 5 gilam Myanmar na lokslakpada Indian Army amadi ADC na ayaba pirabra habagi chingna laire hiramsida report ama Holland Fai Hariba Kulasi so lising Machamapan Marpudrani Thudigi Hona Sandel district Manung Chana Leba More town digi kilometer Ahumari Chatlaga Leba Mapamamada Mita Bahokivane Kulasi kilometer Manga Amadi kilometer Nepal Pakchawi Punna Yum Humputaret Kundaduna Mioi Chani Humbudra Kundari Matamamada Bharat ki Prime Minister Ramba Pandit Jawaharlal Nehru na Manipur ki Kabo Vili Myanmar da Pithok Kibagi Maicha Kok Tringaida Handamuk Holland Fai Kulom da kilometer Amagi Mayada Sambal Khaduna Lam Lokshal Lapada Kunja Singh Khoishaw Naba Hengalali Lam Lokshal Lakwasida Indian Army Amadi Moregi Edition Su Ayet Papidana Naba Kunja Singh da Khangalakle Haina Kulgi Maru Bamui Singh ISTV News to Fongdong Narki Sabagan Sida Mase Indian Army Moina Mase Jumsil Lokto Aina Jumsi Ani Lokto Kra Ada Ekoi Projagi Wakan de Ekoi Lamse Moita Pitokrabra Nadraga Kari no Ekoi Lamni Aina Jum Sabasida Mase Tobi Arwa Ebido Why Maramada Burma Army Hariti Wakana Maleva Ekoi Spy Magna
मसे लोग तो उतरती याद है तो अदोग एडीसी मोर एडीसी न स्वाइबने ताने तो मसे जुमानी से लोग तो आए बगे अदल मसे जुम साखरिबा पालबा जुमानी से लोग तो करने लूरब तंजा सिदा मणिपुर सरकार न करिसु तौबो ngमदबा सिदसु खुंजा सिंगी मरक्ता यामना पेनदब फाउंडरी लोइना भारत अमदि म्यांमार अनिगी मरक्ता अरोनब वाफम लेरबरा हाइबसी अचोबो हंगोइरी नौना फेंसिंग खारिबसी यौद्रिङदा हौलेन फाइ खुल्लोमदा युम अनि साबदसु थिंगी हाइब वाफमजु खुंजा सिंग फोंदोनरके लोइना युम अदु नमदुना सिदोहनके अदुगा मफम अदुदसु खुलगी मी चंगदननबा अथिंग पीकी हौजिक खुलगी मयाइ फौदुना ममांगैदिगी हौना लेरक्लबा मिजोराम ताबा मरुइब लंबी असे म्यांमार न मखोइगिनी हाइना क्लेम तौरक्ले सरकार न मियंग चंगनबगी अपाम लेरी मसिदसु नतना खुलसिगी मयादा म्यांमार की मियोइसिना नुंगलेंगोय अमदी ब्रिक फार्म तौदुना लेरे मसिदा इंडियन आर्मी न करिसुना चुंगदना येंगदुना लेबसी पेनादब फाउंडरी नाकलमरोमदा हौजिक मोरेदा भारत सरकार न इंटरनेशनल चेक पोस्ट अमा सागनी हारिबसी हौलेन फाइ खुल्लोमदा मफम होंगनबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबो बिसिंगना खुल्लसिगी निंगथौ लालखोलुन हाउकिप्ता लमेकर लिसिंग अहुम पीननबा खंगलक्ले हाइकी मसिदा निंगथौना यानिंगदब वफम के याउना मरुइबा वासिंग आईएसटीवी न्यूज तो फोंदोरके अलोन भाई गवर्नमेंट 3000 एकड़ से रिजर्व ले रहे हैं तो तसेना बदी अमरक दी सीएम ने आई बुकोवे मागी चंबर दा अदुदा ngaana बदी है ना 3000 एकड़ बदी पीबंग मोय एवगी प्रयान सु यारोय अदुगा लमना सु यादबने अदु पिथोगरदि प्रयान करे चाबा कदाय दे करे तो गतोबा पाइलेतबा अदुदा करगुम्बा तंगाय फदरन पीबा तारसु कोना खन्नसे अदुमक बति सुपी बिरो आयबने आईएसटीवी पाउगिदमक एन सनजबो मैते एमडी नारोइबम फिलिप्स हौलेन फाइ विलेज सांडल Manipur State Information Commission amukhan hingatan biu haina Union Home Minister Rajnath BJP Manipur Pradesh ki President TH Chawbana ai becherol thaduna khangkhre Health sector da sothana leriba Myanmar da lamdamasigi mioi kayana mateng pangduna lemna laing bagi thabak kaya pangthokli masina leibakani marakta henna nakshinana bamadi nungshina ba helakani haibagi thajaba thamnari hiram sida report ma इंडो म्यांमार की मरी अमदी युमथंगनबा मणिपुर अमसुंग म्यांमार की मरक्ता हेना नक्सिनबा अमदी हक्सेन की लमदा खरदा ओरेबसु मटिंग पांगबोइना इंडो एशियन फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर आईफॉर्म अमदी लायंस क्लब इम्फाल अनि पुलगा लेमना लायंबगी केम अमंगरांग म्यांमार की तमुद लेबा जनरल हॉस्पिटल पांगथोखरे आईफॉर्म की सेक्रेटरी के हैटजिना लुसिंग टिम लायंस क्लब इम्फाल की लायंस टीएस नवचंद्रना लुसिंग टिम लोइनना डॉक्टर कयासु के मदुदा सरुक याखे गायनी आई डेंटल पेडियाट्रिक स्किन मेडिसिन पैथोलॉजी दा डॉक्टर तरारोमना सरुक याखी लोइनना चौरांगना लुपा लाख अहुम लोंगी हिदाक लांगथकसु लेमना येंथोकी लमदमदुगी अनाबा सनिपालोम लायेंखिबा केमदुदा म्यांमार रेड क्रॉस मदर एंड द चाइल्ड केयर जनरल हॉस्पिटल असिगी स्टाफ अमदी नर्सिंग डीसी तमुना अचोबा मटेंग केयासु पांगबिरकी पांगथोकलिबा केम असिगी मतंगदा लायंस क्लब की थौपुपसिंगना आईएसटीवी न्यूज दा वाफों कया फोंदोरकी नोई बॉर्डर का ताइनरीबा मणिपुर का ताइनरीबा म्यांमार हेबा जगह सिदा खोंगारबा अमुतम जंक्शनबो होना व्यू हाइबगी पन्नम सिदा अखोइगी हेल्थ केयर मसि तोमिनरगा पुनंग मखोइ का साना सिना लेमिनरगा मदु खुदोंग चाबा अमुतंग लोगजबा लाक्वा लेरिबा स्पेशलिटी एदगी लेबोरेटरी सपोर्ट सि तौरगा कोइ खितंग दौरबसु तुमुगी प्रजा लेसिंगसिना कोइ बेनिफिट नाइबर स्टेट नाइबर कंट्री अमोइना एक्सटेंड तौबा याब्रा इना तुगी वखलोद्र लाक्सबा पांगथोकलिबा मेडिकल केम असिगी मतंगदा मफम से लेरिबा प्रजासिंगा मखोइ मखोइगी ओइबा मोत कयासु फोंदोंगनाकी अखोइ को हमारा समाइना लाबिबा याम नुंगाइजे देने लाबियो यानो खासा जगह रो दिलो लाया कु पे तो अम्याइ वन तारे पो नो आला लेबे प्यो मा पुलु मी प्यो ता बु इंग्लिश लो so happy ani mi प्यो very happy so happy पांगथोकलिबा केम असिगी मतंगदा तमुगी डीसीना लेमना लायंबगी केम अमा पांगथोकपसि यामना नुंगाइ मतुंगदसु पांगथोकपियो हाइना फोंदोरकी I happy and pleased, yeah. And next coming
I welcome to India. Yes, Doctor. Kia masigi matangda iPhone gi thopubusina phongdorokpada Manipur amadi Myanmar ani gi marakta hena mari faganaba amadi naksinanaba pandamda pangthokpani loinana haksen gi lamda agamba mateng pangmani masida India government Myanmar government anina ayaba pibiba asi yamna thagani ngai ni haina phongdorake education system the kitang sotha badu mating pang boina koina lion club ko khusan narga Indo Asian friendship organization na healthcare masi sinjabani healthcare facility da hena priority piraga atai atai mari sum face to face unarga di exchange of ideas and thoughts ko tuma mayam du da based orga koi gi bilateral relations strengthen tawna ban free medical care masida tongan ba tamugi praja singna mafam sil laktuna magi laina kaya yengli ludak langthak kaya masu lemna pikhi pawdam jari Navakumar Khagupam General Hofstan Tamu. Council of Higher Secondary Education Manipur ki Chairman Dr. Hamom Nabagi Segarot Thoda Babuk Laikai de Leiba Mayungi Thongalda Sakangdaba Singna Bom Tamlambagi Mayok Tangasi Babu Parada Leiba Council gi Office ta Staff Singna Wakan Mipam Phamkre Wakan Mipam aduga mari leina na Council gi Under Secretary Academic to N Sahebna India gi manungda khwaidagi makok thongba Class 12 ki exam oina bagi pandamda Khongjel yang na changsilakli ba Council gi Chairman gi yumda bom thamjilamba sina chauna ninghanare lamda Sigi Mairoi Singi Kanduna Paikali Tabagasi Ayat Apan Pibagi Mahota Punging Togat Pio Hike. Academic season 2014-15 Sigi class 11 Namadi 12 enrollment ki Tabaksu Yamangzin Thana Tabaksu Hagusar Pam Sida Sigumbaki to Zubugi Todogasi Tuan Biduna Makatana Council Sigi Tabak Suzabada Punging Leta Daba Tuan Bidunaba Marilena Bapura Maka Makatan Tawidanaba Sumba Pilasi Nasi Council of Higher Secondary Education Manipur and officials in Namadi Stafuna Makimagi Dagi affiliate of Zeri. Council gi Chairman Hamom Nabachandragi Yumda Bom Thamlambagi Thawong Milal na Suyaning da Pongtorkli Lol Mayek Chokhat Nana Honariba Mishak Amagi Yumda Misi Mina Thong Naba Bom Thamjin Bhabasi Purup Singi Yamna Mangjaningani Asigumba Thodok Asimatungda Amhana Tawidanaba Piltore Council of Higher Secondary Education Employees Association Nasu Bom Thamlambagi Thawong Yaning da Pongtorkli Besnupur District Police Commando na Ningthau Khong area dagi fare hariba Konthauzam Dinesh Elias Sanjay Chahi Kunganipan Apokpa Joy Chandra Arapati Lilong Mapal dagi MIOSC RPF amadi masigi lanmi sanglup PLA ga karigumba hiram amata damari leina de haina aina thinkrabalup asigi Publicity Department ki chief Bankimna Thadorok Pacherol lamana khanglakli Education Chaukarana ba Sarkar asna yamna kanna honari haina Education SK Director S Dilip Nangasi Hotel Classic the Pangthokpa Mairoi Singbu Pungning Thogat pagi thoram thai krai Koki Students Organization Impal na Sinduna Hotel Classic the Pangthokpa thoram atuda Education SK Director S Dilip KSO General Headquarter ki President Pautin Thang Lufeng Yauna Organization asigi maroi ba Myoshing amadi Tangkul Katamna Long Kukin Pi Manipur gi Luchingba Kyasu Saruyaki Board na Loba Class 10 ki Parikyada Chada Humbudra Manga Hena Phangba Madi CBSE na Loba Class 10 ki Parikyada Chada Maripu Manga Hena Phangba Mahiroi Kyada Khudol Pot Piduna Punging Thogat Pot ke KSO gi Luchingba Kyana Phongdok na Kibada KSO asi Kuki Jati ki Mahiroi Khaki Khanbalup Nate Social issue Kyada Su Saruyari Haiba Wapam Phongdok na ke President Pautin Thang Lofeng na Manipur Sarkar na Chingi District Kayada Hena of Education Pinanaba Smart Class ki Kudong Chaba Fangan Biu Haike Director S Dilip na Ozasing na Katopagaloina na Mahiroi Singbu Ningtina Takpi Tambigadabane Quality Education Purang na Bukhona Bada Ekoi Pumnamang na Chauba Thaudang Lawina Si Phongtoki comprising of the main 8 higher secondary schools within the Imphal area. We have also instructed all those concerned officials of the education department running the other higher secondary schools both in the rural areas of the valley and all the hill areas that the students who aspire to study in government schools must be given the maximum opportunity to enroll themselves in the government schools. This is not to say that we have anything against the private sector, private schools, which are also very important pillars.
Anji Cultural Academy ki tara taruk suba mapokumon thoram pangthok pagalonya na polo shet pa madi pungi segi matangda thani chumna chathar ki training lotion kre lamyan basanglen da pangthok ki thoram asda deputy chief minister ge khangam thanga kendra ki MLA Timangi Babu CPI state secretary Dr M Nara Manipur Olympic Association ki president Bijoy Koijam Susarya ki Dr M Nara na Nat na amaga hena nungsinaba amadi punsinaba ki lambi amapi nat hairaga aikoina jagoi isai khak nate mioibana tawriba khudingmak pullaga nat oi haiki deputy chief minister gaikhangamna aigi nat pu nathaina thamlaga oijaba khara yenglaga migi nat pu pamlabadi tungda phabalakloi isagi nat thadokpa yade habasi aikoi ithaudang oishi haiki Manipur State Legal Services Authority ki meeting makada Imphal West District Legal Service na sinduna nomugi oiba legal awareness program ama DG Higher Secondary School da pangthokre thoramasida District and Session Judge Imphal East Guneshwar Sharma CGM Imphal West RKM chamasung school asigi principal L Biren Susarwyaki Guneshwar Sharma na ain haibasi karino haiba mipum tingna khanghanaba asigumba awareness asi pibani hairi Manipur gi lairiba yalau purupcha singi apunba phampak ama semna bagidamak lagliba August Mapal International Day of the World of Indigenous Peoples Numit asidagi horaga August 13 haibadi loilam sandokpa British lengak na Manipur bo ningkha tamba piramba numit asigi ahing nongyai phawba Manipur gi mafam khudimakta Indigenous Festival pangthokpi haina Maoist Communist Party Manipur gi cherol amana phongtorkli Loop asigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Maitai na torokpa amana festival asig manungda indigenous games mukna kangjai thangta sagol kangjai amade kangna chingba lekai gi lampak ta utuna mangshilakdiba masana sing asi ekoi punna kanminasi tongan ba mafam singda phuruk kaya punsinaduna nat ki oibe jagoi sing utuna yelhau nat kannana bhonabiu indigenous festival asigi akhanna ba thoram amoina August Mapal International Day of Indigenous Peoples numitage August 13 ki ahing nongyai phawba augri hangel chongba haibade thabal chomki thoram pangthokpiu festival asing manungda pangthokadoriba augri hangel chomki thoram asida thabal chonggadaba mafamda laikai gi mera paibi amasung club singna checksna ngak senbiu mayai kaba chinjak chaba madi sijnaba thingbiu thabal chongba lakliba sing amadi yengliba sing apik percent famda changhanduna thabal chongba haibasigi mamal lehanduna laikai gi chechal singbo senjau paiba ki khuyada Chakni bagum ni bagi mahutta magul laina thabal chombagi thoram pangthok minasi Maoist Communist Party Manipur na yellow purup kanduna manaba khunaida yumpham oiba awon ba Manipur ma semgat laba changsilak pa khongthanga sida Manipur miyam na sogat pi hari Central Board for Workers Education Ministry of Labor na sinduna organization sector gi matangda khanane ne ba mifam ama Maitai Council More gi hol da pangthokre thoramasida Central Board ki EO Ashok Kumar Maitai Council More gi Secretary M Inaukcha Hanagi Secretary N Phulindrosu Sarwyaki ADC Chandel gi makha taleba school taramanga da taramdoi suba finance commission gi award oina pitharakpa blackboard fan table chokri sing school sing de yanthokrai wagai da pangthoki ba thormasida ADC member SS Maring Newson Royal Deputy Chairman Kalbungsu Sarwyaki Wangkayangom leka United Youth Club na thasi taramathoy dagi nishagi mayukta changsilak pa drive ta phagat pa yulita chani kunthra rom mai thadna mangan kre club ki president RK Gokul Chandra na palace gate ki andro parking area fabu ki manungda yu yolandana ba Imphal East DC amadi SP da su che thadna khan kre club na lokhalakli ba khongthang asida miyam na su mating pangbiu haiki Handicap Development Foundation की मखादा Handicap People's Front के ऑफिस तमा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के रंगखुम खुलदा हंगदोखरे थोरमसीदा तरा सुबा सम राइफल्स की सीओ एम संप्रा Handicap Development Foundation के सेक्रेटरी जनरल सापम जशोबन तामसुंग एडवाइजर CH रूपचंद्रसु सरयाकी हौजिक स्थानम की पाव ngasi sanabagi pauda tara suba governors cup ke numit mari ni chanba fawda upa kyam gaina gol tara mathoi logduna mangchil thare KHSC khongmana gol ahum phangduna ani subada lairi Manipur Fencing Association na sinduna kuman lampa ki indoor stadium da club kunthra gi nupi macha fencer marbudra mapan yauna puna fencer chani ge yangkhai na saru yaduna chathariba tara suba governors cup state level fencing championship ki ngasi pangthokiba senior man fuelda
SOLA Wangkai Kongbagi H Herojina Gol SA Wangkai H Rabi Kumar Mishi Kolgi TS Rajib Amadi CRYDA Chingamataki KS Maitingan Bana Anishubamadi Omsubatakre Group Asigi Ipida MPSCG S Jenta Sai RC and Santos Mishi Kolgi K Brandon SA Wangkai S Penana Ahanba Anishubamadi Omsubatakre Gathered Girls Ki Foilda SA Wangkai O Japani KSHC Kongmangi KH Benu PPLYDO Kongmangi I Monica KSSC Kongmangi Monana Ahanba Anishubamadi Omsubatakre Group Asigi EPG Pangtokibada Upagi H Lintoy Club Asigi S Chinkinganbi KSSC Kongmangi K Nomita Amadi Sai RC ki S Kiran Balana Ahanba Anishubamadi Omsubataki Group Asigi Shavergi Pangtokibada Upagi H Hiront Club Asigi TS Puspa Mishikolgi S Urmila Sai RC ki KSS Kalaviana Ahanba Anishuba Amadi Omsubatakre Makong Matang Taraba Sanaro Sing the medal sing Kushnaki Hirohito Amadi PFA Pharmacist Football Association na Ahanba NBCA Cup ke Ahanba semi-final thengnargani Nambul Blank Cultural Association Tagil Khongban Maning Lekai na Sintuna Association na siki ground da chathariba Ahanba NBCA Cup ke ngasi sanakiba ahumsuba quarter final match ta PFA Pharmacist Football Association na NBCA team ebu goal mari anita maitiba piki mari suba quarter final match ki sanakiba da JKFC na NBCA team bibu goal anishno da maitiba pitna semi-final changkibani thasi ki tang kungi nungthil pungani tabada Hirohito amadi PFA Pharmacist Football Association na ahanba semi-final thengnargani anishuba semi-final nungthil pung ahum tabada Young Physic Lalambung amadi JKFC ga sanargani District Football Association Thawal gi meeting makada inter club player transfer gi ngasi ahubanamita sanaroi kun apply tokre Mayang Langjing Youth Library Club na sinduna thasi ki tang taruk tagi Mayang Langjing da chatharakiba mari suba 7 side men's open football tournament ki aroiba match ki sanakiba da 10 star kurkulna Mayang Langjing Youth Library Club team ebo panjal manga anida maithiba pikrai Jahit Taramari Makagi Imphal East District Subrato Mukherjee Football Tournament ngasi dagi tim Taratarungna Saruyatna Kuman Lampaki Football Practice Ground Hokre ngasi ahopanumit ki sanakibada Young Star DIS amadi Development High School normal time the goal amata chanabangam dabadagi kick from penalty mark da decide tawada Development High School na Young Star bu goal mari anida maithiba piki Catch English School na Manipur Public School bu gold mga sinoda maithiba piki Lamlai High School na SB Gatwell School bu gold taruk sinoda amadi Moirangpurel High School na Prime Rose English School bu gold tares sinoda maithiba pikre YPO Sora na Sinduna Sora Mamang Playground da Mamang Thagitang Taramanga dagi chatharakiba numit kunthani gi oiba football program ngasi lotion kre lotion bagi thoram da MLA Y Surchandra Kunganipal Suba Assam Rifles Kakching Lamkhai gi Brigadier Gajendra Joshi Ampha gi football referee committee gi chairman Y Mangol Jauna tharma pusingoi ki coaching asida AFCC license KH Inautsana coach oiduna Sora gi football sanaroi humpuda takpitan biki Manipur Sarkar ki maruiba from Pide Bamioi Manga Kagnatana Atay Bekon Light Siznaba Yaroi Haina Cabinet Warep Lokre Cabinet Heklobe Education Minister gi Bekon Light Loktopa Hokre Rems ki nursing ki Khongjang Hena Lushilakadori Dr. Singh Suthabak Lepna Pirep Lokre Amadi Jaya Nariba Indo Myanmar Border Fencing ki Wapa Manipur Sarkar Amadi CSO Singna Tumina Leshin Lukum Taure